laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, aray. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɓiɓɓe julɓe tedduɓe diina islam. Haray min salmini on nokku kala ko wonɗon ɗo men non ko saɗi ko tooli ka radio laawol kisal hannde kadi nandirɗen noon haray e jumaare be en fottay ka radio ɗo ɗe haray invité seehuɓe men tedduɓe ɓe andintina en ko yowondiri e diina men kam haray hannde ko usasiɓe men ɓen tedduɓe kadi woni ko invituɗen ɗo haray ɓe senani nokke en ka radio gaaɗe na hannde woni ko ɓe fuɗɗi haray ɗen innaɓe ko saɗi ko tooli haray ko ustage Alassana Mouhammad Diallo ɓe makete haray no andirɗen noon haray en nanino hito maɓɓe gaaɗe haray ko jibinande Sierra Leone haray ɓe duɓɓite kadi Sierra Leone ɓe juɓɓite kadi ka meɗen jungo ɗottere Cheikhou Boubacar Diané en Cheikhou Maren fou muɗo haray kadi no andirɗen no haray ɓe jogitani duɓe kadi toye ɓe hunjinde Qur'ana e hadis fou toon haray ɓe jogii kadi duɗal kadi ka WhatsApp hara Islam sans frontiére kadi ara ɓe wakkilani e moƴƴo en torika Allah subahana taala yo Allah yoɓɓe ko ɓuri e moƴƴude waɗa barke golleji men ɗin en fof haray ɓe wondani en ɗon kadi Cheikhou Boubacar Diaré en haray ɓe kadi Oustaz Issa en ko kamɓe haray wondani en toon haray ɗo ɓe ɗo fuɗɗade haray Cheikhou Boubacar Diaré en ɓe waɗana en yewtere seeɗa ko yowiti e ko fewndi kon ka meɗen nini ɗo e ɓeɗo ƴetti yewtere nden haray min non fof ko saɗi ko tooli haray ustade men watti micro on e juuɗe moɗon inchallah. Bismillah rahmani rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Haray yetta Allah subhanahu wa ta'ala ko to ina seeɗa haray ko waɗi ɗon taw e ɓenniɗo Cheikh Diaré haray américain ɓe ma français ɓe en tawayi ɗiɗen gersiɓe e nokkeeli go'o wano sonnaajo halfinaaɗo on hannde leydi Allemagne Merkel o wii e yewtere makko o wii o Chine kamɓe Inde ko ɓe 2 milliards 500 millions d'habitants e nder ɗum hiɓe mari 150 rab yani allaji 150 e nder ɗum ɗon hiɓe mari 800 aqida temeɗɗe 6 finde ka diinaji maɓɓe andi diina woodi neɗɗo kala ko o rewata hara ene woodi ko fiɓe e nder muɗum hara hiɓe mari fiɓe ka diina maɓɓe fiɓe temeɗɗe 6 ɓe wi e nder ɗum ɗo fof hakkundeji maɓɓe haray hino deƴƴi hiɓe fotti hiɓe naɓude ko ɓe faala naɓude ko ɓe wi kanko o sonnaajo o wiite en woosi ndaaraama julɓe ɓen hiɓe mari allahu gooto rab allah gooto wahid ahad allah gooto hiɓe mari annabaajo gooto hiɓe mari alqur'ana gooto kono laawi maɓɓe ɗin fof travaux ji maɓɓe ne fof ɓe moddi ƴiiƴam laawi maɓɓe ɗin fof ɓino moddi ƴiiƴam waroowo on ko wi'oowo allahu akbar wareteeɗo on ko wi'oowo allahu akbar si en ndaari ɗum en taway enen julɓe ɓen hannde hiɗen hersi taway ɓe ɓen wonaa julɓe ko ɗum waɗi haray neɗɗo on ko piiji ɗiɗi o mari ko o hula ko imma o hula allahu subhanahu wa ta'ala ma o hula poliisi ɓeeɗo kamɓe hay si tawina allah boni hulde kono hiɓe huli poliisi ko enen noon ko enen ɓurnoo haanande ka huleten allahu subhanahu wa ta'ala haɗa ɗi piiji feƴƴaali hakkundeji meɗen yimɓe ɓe tawata ino kafi allah ino kafi alqur'an ino kafi ko wiyetee kon la ilaha illa allah donc ɓeeɗo haa nan haɓude haa ɓe warindira te ndaari hadis kudusi ari hadis kudusi ka allahu on andinine laaɗo fii ko wiyetee kon zulm o wii inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama wondema mi harminii tooñe mi waɗii en tooñe hoore am inni harramtu zulma
ala nafsi mi harmini tooñe e hoore am mi waɗi tooñe ɗen kadi hakkunde mooɗon o harmu wota on tooñidi tooñe ɓuraa warugol goɗɗo tooñe ɓuraa tewagol fas wara goɗɗo fiihi mo filliti ko halda ɗon kare en torki allahu subhanahu wa taala yo allahu on yaafo faatiɓe men ɓen e faatiɓe julɓe ɓen yo allahu on dandu neɗɗo julɗo o wonde sabu wargol wonki o sabu haray ɗum ɗon o heɓi masibo mawngo qur'an wi man qatala nafsan mutaammidan fa jazahu jahannam kala warɗo wonki e hoore tewnte haray on ɗon ko naati o yiite yo allah dandu en hoogol wonki haray yewtere men nden ɗo hannde ko ustad al hasan woni waɗande yewtere nden ɓe yewta en fi haalul muslim ba'da al hajj alhaali julɗo on ɓaawo iwti hajju ko sabu mo yahi hajju ɗum ko jeya ɗum e neema njano ko sabu mo hajjoyi allah waɗi hajju makko on hajju jaɓaaɗo allah yaafantomo bakkatuuji makko ɗin ɗi denndaangal aray ko on mawdu'u joni en waɗande aray muqaddimu ilayhi microphone falyatafaddal mashkura الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه وبعد الكرام السادة أحييكم بتحياتكم في الجنة قائلا لكم سلام الله عليكم وهذه كنت أيدتي الله هانا بيتكيده saguɗo en o fonnindini en o ɓurnindini en sengo goo telen ka peewal ka jogitagol aɗira felluɗo haa o wi inna akramakum indallahi atqakum allah waɗen jaala ɗen no yawa en waɗi ɗinoro meɗe mouhammadu sallllahu alayhi wa sallam kohojo meɗen patron jo meɗen hirtiniiɗo geɗe sappo e hoore tagudi allah min gila fuɗɗi haa ñande ngi lamnoyta hay gooto mana hettinado ga geɓe ɗon ne wona kanko to jiya e geɓal ngal o hirtinna teddingol mo o mo haanduɗen jokkude ko tawata lam yahtalil op nelaaɗo hannde ko hoyɗaali sonnaajo no hoyɗaali sonnaajo sabugol hoydugol ɗon ko jeyaa ɗum e cheytane noon foppata ko nelaaɗo meɗen mouhammadu sallllahu alayhi wa sallam no jeeya ko hirtina geɗe makko wala lahu wel omo ala ko wiyete kon ɗowde kanko duule iwtiri ɓaawa makko no soggamo no jeeya kadi eko hertinana si o takkitike ɓaawo horgo togoto ma njanu a yitata batte no wara leydi ƴetti ɗum no jeeya ko hertinana no jeeya ko hertina alzubabu la yanzilu alayhi wala taam cuuƴi jottako e makko jottako e ñamete makko sabu cuuƴi o kulle jahannam
no jeeya ko hertina kanko nelaaɗo sallallah sallam wulida mahtunan o jibinaaka o teddinaaka no jeeya kadi ko hertina wala yunafihi ahadun illa taala hay e gooto yaɗata e makko sina o ƴelliti on tigi ko holleɗa juuti wo so ari a ɓattiki mo fii yo meesir kanko ɓurte juutude si jama fuu no jooɗi si o jooɗi kanko ɓurete hayneede no holli islam on ko foolo kanko wonta ɗo won sali no yiya to hertinana kadi kanko wonde o yiya e ɓaawa makko wono yiirita yeeso makko no e turki allah allah wattitemi oɗo ko ɗo ko rana wi en ñenti ɓawto muɗum mi huurike jama lawol kisa inde nden toyyori yimɓe daraniɓe fii diina e diina kan yotto belaɗo ma tino ɗum neɗɗi ka diina ka hewte kala ka ɗowni e nangue hewti ka hewti on yo allah waɗen kamɓe hewtingol diina ka yaram e weltani kadi joni karmokoɓe meɗe wonɓe e leygal duɗal karmokoɓe tedduɓe karmokoɓe amen docteur mouhamadou wuri hafidahullah cheikh oumar bari hafidahullah cheikh marouf ba hafidahullah ustad mahfouz e wonɓe janganare diina hafidahullah cheikh abacar diare hafidahullah wonno ustad mouhamadou wuri mamoun hafidahullah karmokoji gaɗi wonɓe janganade fi diina tawata o karmokoji wakkiliɗe wonde yanganade diina en torki allah subhanahu wa taala yo allah waɗuɓe karamokoɓe meɗen ɗo ka jama o sikki ɓe dañande yawmal qiyama yo allah surru aybe maɓɓe o nge meɗen yo allah surruɓe ka hoore leydi surraɓe kañum leydi surraɓe ñande leydi ndin weɗɗita ɓawto muɗum no cheikh abacary makino riɗen ɓe yewti ɗo fii tooñe ko piiwo mawnu ɗum tan ɓe wi ko wiyete tooñe ko waɗugol huunde kadi haanaka waɗeede ɗum ko tooñe ko wiyete tooñe ko yejjugol goonga ɗum ko tooñe ko wiyete tooñe ko jaggitugol hakkiiji yimɓe ɓen ɗum ko tooñe ko wiyete tooñe ko fewtugol fenaande ɗum ko tooñe ko piiwu mawnu kum fewndii kum hulɓinii kum mo tawata kala ɓe allah halkuno e gori feƴƴinoɗi ɗin allah koyde ko lamma gola mum ko ɓaaɓe tooñi tuma goo so sifike fii maɓɓe fof o reesima o yewta ɓeru lette no o lettiri ɓe non ɓen wa inna fa kullan ahadna bi zambi ɓe fof min nangitirɓe bakkatuuji maɓɓe tooñe ɗen no woodi woɓɓe e maɓɓe min mutiniɓe ka nder ndiyam no woodi woɓɓe e maɓɓe min wurtikaaji e hoore maɓɓe ɗum ko tooñe torki allah ne ɗanni jeeɗe ɓen non ɓen hakkeno ko ɗen tooñi hulɓini qur'an jente ko wiye wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakum nnar wota jalidu wota jorɗo wota yewtuɗo e neɗɗo tooñowo sakko net jahannama o pifoma eka tooñowo ka jahannama o wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakum nnar on ay ɗum yoni ko rentine faade tooñe e wettegi tan karo ko meɗen ɓen anditirɗe en e dambugal mawnugal haɗo wiɗe no hannde hutba ma yewtere meɗen no yiwlo fii ɓawto hajji e waɗe mo pecce ɗiɗi pecci nafa hajji on taw anndugol ko valeur honɗum henniɗa keye mo jonnoɗa on mo yahaali on kadi keye mo allah jonni mo on harayi ɗum wasiike waadi on taw siɓɓe ɓen e musidɓe ɓen fof ko wiyete kulol allah subhanahu wa taala sabu allah wii
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. kono ɓe yimɓe gonɗinɓe si tawi o wuli Allah o koyo ko wiyete ko gandal o heefa e mbaɗa ko wiyete bakkatuji kanko Allah ko jomirawo ɓure mawɗu ɓe kono yimo siɗɗi an tedduɓe ene kaɗat ayyam al hajj ñalaade hajjuɗen lamni wa rajaatu fuudul hujjaj hoɓɓe yawnoɓe hajjuɓen ɓe ruttike min ummil qura innorde e nene caɗɗen rajaw ɓaarene hajjul bayt al haram ɓe ruttike ɓaawonede koɗoyaade suudu Allah hormanteedi tedduɗo ndi o suɓi e hoore leydi Allah ɗi ɓe ruttike ɓaawde ɓe daroyaananaade ɗii maandiji mawnude immorde e maandiji dewe saɗi woodanii ɓeeɗo wella wella woodanii ɓeeɗo e ngartirti yaagal imaniyankuwal mawnugal saɗi woodanii ɓeeɗo konko ɓe fadditoyi immorde e moƴƴereeji immorde e montaneede bakkatuuji yo ɓe weltane wonande kala e maɓɓe hajjanoyɗo Allah ra ko laɓɓinɗo tawa kadi ko annabaajo makko Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam woni ko o jogi o woɗɗiti ko wiyete yiigo o woɗɗiti ko wiyete nani nani o woɗɗiti ko wiyete mantagol fiiwiigol alaji hen sendi o hisi immorde faasi iyagal o hisi immorde e weñƴe hara yo welto kala feƴƴinɗo wonkimo muɗum e dedeɓe ɗo e honoone ɗo ɗen yo welto kala ardinɗo ɓernde muɗum ara ko laaɓude o yehi o totti farilla farlaaɓe hoore makko o ruttike ka makko bakkatuuji ɗin ko laaɓude goopi makko ɗum o waynodiri e muɗum daare hadis aɗo ko sahihayn wonno ko sahih bukhari ko sahih muslim hadis mo abi hurayra filli radiallahu anhu wa ardahu o inni tabitina laaɗo sallallah sallam ɓe maaki man hajja lillahi falam yarfu walam yafsa rajaa ka yawmi waladatuhu ummu o hadisa ɗo yoni wella wela wonande mo Allah newniye hajji kala hajjanɗo Allah o waɗaali jottiigu ton o waɗaali faasiɗiyagal ton o waɗaali weñde ton o wontayne ñande wa ñande yumma makko jibinino bakkatu o ala ata selluɗo woto ko sahihayn o dogare hadis mo ibnu umar filli o wii mi laatinoke miɗo wondi e nelaaɗo sallllahu sallam ko juulirde mina tum ari mo neɗɗo ansariyankeejo tum ari mo neɗɗo goo kadi iwɗo bani saqif iwo saqif e wiyani nelaaɗo ya rasulallah ji'ina nas'aluk فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت وإن شئتما أمسك وتسألان فعلت فقال أخبرنا يا رسول الله wina laaɗo ɓen ari kama landagol ma ɓen ari kama landagol heɗo maaki si ɗon faala
mi yeeto on waɗɗon landa kon kon mi waɗa maasiɗon paala ko laawol peewal e ɓantal mi acca ɗon lanno ɗon mi jaaboo kono holko mi alamati nubuwati nabi sallllahu sallam ko nanori ko annabaade o hoolaani annde kono holli hollimo woodi humpito ɓe jaabi wiide laaɗo humpitumen o hadditan mo sujudi e faamen ɓuri hajji par ce que oɗone daraare kam ɓuri hajji neeɗo maaki hadis o ji'tani tas'alni an makhrajika min baytika ta umma albayt alharam wa ma laka fihi wa an rak'atayka ba'da altawaf wa ma laka fihima wa an tawafika bayna alsafa walmarwa wa ma laka fihi ووقوفك عشية عرفة وما لك فيه لرماك أم أرين لن قل ول أيالتيك قال لما هي أسوتي تفوجوا الله هرمانتين وبراجهم مرأة أنك go بيجم من لندة الأولي o tawaafu wangagol ngol saagay ni wangaade honno marɗa baraji ɗi wangande ɗon ɗiɗi aɗa lanndade hakkunde safa e marwa ɗen yahale ɗon ɗen honɗum marɗa e muɗum tati daragol ma kiikiiɗe ñande arfa ka alan sara honɗum marɗa baraji darago ka fello arfa nayi bugoyagol ma jamoraade ɗen honɗum marɗa e ɗum ɗon jowi boragol ma ngeloori ɗi honɗum marɗa e baraji boragol ngol jeego fembugol sukulu ma ɗum honɗum marɗa intérêt e fembugol sukulu ma ɗum jeɗɗi wanga suudu allah hormanteeɗu ɗowto ɗum ɗo fof wango waynitagol ngol ko honɗu marɗa e ɗum ɗo ko ɗon o jaaɓi walladi ba'athaka bilhaq an hada ji'tu as'al o wi mi wondiri nunɗoma hoore gon kan wallahi ko ɗum ɗo mi noddirma fii muɗum ko ɗum ɗo mi noddirma fii muɗum neerno jaabade o hadise ɗo nde daraɓe e muɗum neerno maaki an a yaltiika suudu ma hiɗa faarani suudu allah hormanteeɗo ɗum ngelooba ma mban tippata tippande nde ɓantan lera tippande sina allah windante kala tippande ko ngelooba man tippi baraji ala montane kadi ngala tippande kadi bakkaata ko wannoon an seppuɗo a tippata tippande nden ka ñaama sina waɗante montandema bakkaaɗi tippande nanal ngal waɗande on ɗum ɓeynanerema baraji o inni amma waɗɗagol maangol ɓaawo wangal ndenen baraji maaɗin no wayi warin ɗinno daara immorde ɓiɓɓe bani ismaila ɓe o wi amma wangagol ma hakkude safa e marwa baraji maɗi no wayi warinɗin ɗo jeyaɓe capanɗe jeeɗiɗo amma daragol ma kiikiiɗe arafa go'o taw andi ɗo allahu subhanahu wa taala o sippoto kammo on ɗon e ñande o wasoro on o mantoro on o wiyene malayka ɓen ja'uni shu'fan min kulli fajjin amiq yarjuna rahmati falaw kana dhunubukum kana birramli aw qatri al-matar aw kazabdi al-bahr la ghafartuha allah wiya malayka naane ɗo ɓe jaaɓe am ɓe ari sukkuli maɓɓe ɗin no sankiti eɓe wi kala bange e leydi allah mingiɗe am
hiɓe jorti yurmede an rek gila hande bakkatu mon ngon sino wawi wano koccu ɗuuɗude mani wawi wano toɓɓo ndiyan ɗuuɗude mani wawi no ngufo maayo ngon wallahi mi hafrani o fof hattani ɗon tu o wi kadi afidu ibadi magfuran lakum wa liman shafatum lahu yuppe jeyaɓe amɓe yahe haray on fof mi hafrani o kala kay mo tanoy ɗon yaafuyeɗo mo tefan ɗon mi jaɓani o ɗum ɗo yoriɗema yowɗo hajju ko waɗɗa kon fuu mi yaafike kala mo toraniɗa ɗo kadi mi jaɓanemo tefoore ɗo ɗum ɗo woni baraji ma faragol ngol ara amma buguyagol jamaraɗe ɗen kala hayri bugiɗa hafrante bakka ɗuuji jaɓe amma boragol ma ngeloba ma ɓawtu ɗum ɗon ɗum ko marari woni bonus réserve wonandema hande kadi yaare moƴƴede allah e meɗen niminanayi amma femmugol ma hoore nden kala leeɗo mo femmuɗa goto kala mo windante barani mo montane bakkar wange golmaka suudu allah hare hande kadi mara bakkadu malaikajo aroyayi o wallina jungo makko gon ka bala walla o wiya hey imal fima tastaqbil faqad ghufira laka ma mada rawahu barzari wa hasanu cheikh min asluddin albani hadis o holliɗen malaika ɓe jogo balawal magal ɓe wiya yehi waɗu kala ko faalaɗa préparé gurdam maɗa relation ma hakkude ma e allah on kala ko waɗɗoɗa ka allah yaafikeɗa préparé gurdam ɗo hadis o ko imam barzar fillimo cheikh mouhammad nasiruddin albani rahimahullah o wi hadis o hino moƴƴi kono yoɓe hajjankoɓe tedduɓe kono yoɓe fulsuɓe wonkiiji muɗum seeruɗi yerli tinnare muɗum yerli tan mum tan ko mari ɗon valeur te allah wondira e tanno kodi yimɓe moƴƴuɓe ɓe diga ko wiyete tan hakke ko hicci ko hañumo neɗɗo tinniɗo ari ka suudu allah rinɗinayno ɗum nootiɗa wangiɗa yawɗa safa e marwa juuɗa haltu maqama ibrahim yabɗa ndiyan zamzam dariɗa arafa dogiɗa jamrare ɗen honɗum heblaniɗa gurnam mum kesum iɗo andinema a noddi a torike a taƴƴinike okko wonani a ruttike faade ka allah a ɓattike yiɗuɗo ɓattede ala noon weluɗo voyage hewtima an ala hanaɗo weltanede hewtima an amani on yewdo ɗoori ɓakkadu mum sabu wurtinndingol allah o fewti kadi allah diyankako mum ko holli gewal ngal kadi a noddi jeyɗo tedduɗo a torike lamɗo mawnuɗo a tañƴinanike neɗɗo yurmeteɗo andu bakka to mawnataka oɗo sina o hafaranayi ɓural alaka oɗo sina o okkayi a noddi ommo taka ɓattorimo cuɓalo ɓattorto togola si a ɓattorimo togolo ɓattorto palande so seppude yahka makka o gunde wara ka ma komi waccitoma ɓawto ɗum ɗo moƴƴi jikkuma ngo hakkude ma e allah sabu allah ma no waɗanma ka sikkuɗamo wo andu dokke makko ɗen no ɓuri mawnude ko jeyɗa kon an dokke makko ɗe no yaasi ɓuri ko turiɗamo kon kanko ɓuri andude ko woni e ma e dima an o ko moƴƴuɗo si o okki o alɗinayi si o okki a weltoto an yawɗo hajju a laarano jemma arafa ka alansara faade hajjankoɓe ara toon no helti ko e muɗum anduɓe allah no andi allah ariɓe yankini anduɓe wonde allah no sifanaɓe malaikaɓen fii maɓɓe a yiyani ɓe uggini ɓe ɗaati toon ɓen
sabu andi ko ɓe ko Allah wi kon afiidu ibadi maghfuran lakum wa liman shafa'atum lahu yuɓɓe jeyaɓe an onon hafranama e kala ɓesde tefam ɗum hayyaro ɗum toon hadisa ma imam muslim filli e morenaki Allah waɗa wondinal faslaɓe maaki ala e ñallal ɓurgal ɗuɓre ngalla rindinte ka makko hewti ñande arafa sabu kanko Allah o ɓattoto jeyaɓe makko ɓen o mantoroɓe malaika ɓen hakke ko gaɗɗaɓe jama on o wiyana malaika ɓen ma arada haula'i honɗum ɓeeɗo faalaara nande nelam ɓe ko honɗum ɓe faala ɗum ɗo woni welo welo wonandema yawɗo hajju joni noon a ruttiken wañande immamaji ɗimma waɗu joni gurdam maɗa gurnan kesan fi guddigole Allah a heeɓi tan a heeɓi fursa molanaɗo goldugol Allah e hoore goonga gomɗi feƴƴi yonima konko feƴƴino a yaafama préparude golle ma moƴƴe ɗo hollu wonde Allah kadi a gongini tugu biye ma o a laɓɓinirtagomango ka Allah haray deeɗiɗo e rentagol e dewe Allah ɗen ɓanda ma ko wuruɗa accitu geddi wata yawi to geddi yawitagol geddi ko bakkatude ibnu kayimo jawdi wiiri noon ɗen laɓɓi hoorema e bakkatuji ma ɗin rutto joni ko a hayfuɗo ay wiye kolomboje bakkatu ɗin hulu Allah no hanga hulirede tunno wadda yiila rentoɗa ko wonɗa fajjitare kon mi haɗima aɗa ɗo yirbina konko mahuɗa anno seytani wawani sakkangoma to yaw hajju koyne mo reɓɓi rewangoma laayi ɓonnugol hajju on haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴitema an kadi a resiɗo ko fewno hajju si tawata an hakkira wonta faasijijo a wonta yiɗinirteɗo ko ɗum wiyeji ɗum aton mbawa yidewal ngal sa arti a wontir noon ɗen reenu noppi ma ɗin reenu gite ma ɗen reenu ɗengal ma ngal reenu tere ma ɗen renɗo e waktu ma luttuɗon immorde yeebagol immorde perdingol were Allah mo Allah wekkole ma on jaaɓe Allah andu gurdam maɗan ko raɓɓiɗuɗan gurdam maɗan ko fanɗuɗan gurdam adna fof ko ɓeɗu leere gooto o wi ala nangeteɗo yawmal qiyama sina o innay honɗum ma labisna illa sa'a men mi wurali sona sa'a gooto jaka holli ɗum ɗo ko sa'a wota surɓande bonnani wirɓande haray wota wawwa o sonnajo mo Allah sisi muɗum wala takunu kallati nakadat azlaha min ba'di quwwatin ankafa loggode soɓe maaki hadis ɗumo qur'ana kam wiyaɗino sallallahu alih wa sallam wa'budu rabbaka hatta yatika alyaqin waɗi sufyan bne abdullahi saqafi waɗi ko nelaɗo sa sallam o wi nelaɗo wiyanan konngol ko islam mo tawata millanta ko hay goto awtoma hay kono wiimo yeɗo maaki qul amantu billahi summa staqim wiwmi gomɗini Allah refti nunɗa hade ɗum ɗo ko seeɗa e daɗɗugol baraji ono yawɓe ɓen aruɓe ɓen yehi hajju heɓi ɗi baraji hafranede welaye ka Allah e wiigo kadi ya toro kala mo faalaɗa ndaare baraji ɗi heɓuɗo artuɗa hade wota bonnu ɗum ɗo mbiɗo dara e ɗo to ɓaynuni cheikh mbiyaɗen ɗoɗa bakki ɗoɗen hade inchallah ɓe wawi ɗeytude ɗo seeɗa so feƴƴe heedo fade ko faddude ya cheikh an bismillah tawi yewtere nde ɓe yewti ɗo nden en mooɓay nde fof mayre ko sabu ko hajju woni yewde fii muɗum kono ɓay haɗa e mawdu on hino heddi haɗa en acce ɓe toggana en mawdu on haa o gata kono en takkay ɗon ko wiyete kulol allahu subhanahu wa taala haɗa ɓe Allah newnanno e duuɓi feƴƴunooɗi ɓe heɓi feere yahugol hajju haa e nde hitaande feƴƴude ɗo ɓeeɗo fof ko kulol allahu subhanahu wa taala
woodi ɓe haa waawi naɓude ka suudu allah hormanteendu ɓe hajja ko ɗum waɗi haray neɗɗon si o heɓii kulol allahu subhanahu wa ta'ala haray o fooli si o faƴii kulol allahu subhanahu wa ta'ala haray o wonii foolaaɗo ko ɗum waɗi neɗɗo on kala neɗɗo tooñuɗo goɗɗo haray o tooñii taw hoore makko neɗɗo on imo tooña hoore makko kanko tan kono kala ka o tooñi goɗɗo haray o tooñii taw hoore makko o tooñi goɗɗo sabu mo tooñaali hoore mum o waawataa tooñude haray sen artiri hellaka kulol allah en taway islamu on ino lanndi en lanndal tawata ngal neɗɗo on waawataa sortaade o yalta nder ton ko ɗum qur'an on mbayari tawi aaya kala aaya taway hino wori ko sappanii en jantoto ɗo seeɗa ko yowndiri e suratul asr tawen kullu allahu subhanahu wa ta'ala aray hino lanndi neɗɗo on ka o naɓata hoore makko kala ka fii kullol allah wowla allah subhanahu wa ta'ala annditini en o wi'i wal asr inna al insana lafi khusr illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bisabr allah wondiri julde alan sara o wi'i neɗɗanke on fof makko himo e perdi neɗɗo fof neɗɗo himo e perdi o ittijini yimɓe nayo o wi'i illa alladina amanu si wonaa ɓe gonɗinɓe allahu subhanahu wa ta'ala ɓe jaɓi ko allahu subhanahu wa ta'ala yamiri ɓe kon ɓe pottii ko allahu subhanahu wa ta'ala haɗi ɓe kon wa amilu salihati ɓe golli moƴƴereeji kala ko wiyetee ko moƴƴi kon ɓe golli ɗum wa tawasaw bil haqqi ɓe yamondiri goonga hakkundeeji maɓɓe hara wonaa fenaande woni ko ɓe yamondiri hakkundeeji maɓɓe ɓe yiya goonga on ɓe yamondira goonga on ɓe yiya fenaande on hakkundeeji maɓɓe ɓe haɗondira hakkundeeji maɓɓe wota ɓe yamira fenaande wa tawasaw bis sabri ɓe yamondira kadi muñal hakkundeeji maɓɓe ko ɗum waɗi haray neɗɗo on imo ɗaɓɓira hulugol allahu subhanahu wa ta'ala hattirde e hulugol mum ko sabu neɗɗo yeru o ko gollani allah ka dewal haray ko sabu kulol makko allah ngol ko ɗum ɗon wonata sabu haa pooɗa mo waɗa mo ngal ɗon ɗen dewal ma ngal ɗon ɗen gollal kala no ooti fanɗiri hulgol allah haray ko ɗum ɗon pooɗata mo naɓa mo e waɗugol geddi haray ɗin toli allah subhanahu wa ta'ala yo ɓeydan en kulol allah makko o jattina en cheytan haray jonnita ɓe micro on ɓe toggana en ka mawduu yowondirɗo e neɗɗo hajjoyɗo allah hara hajju makko on woni hajjun mabruru falyatafaddal hara inchallah so weltanike karmo ko meɗen ko ɓe andintinen ɗo fismore asre ko tawata karmo kojo mawɗo hamin imam Shafi'i rahimahullah ɓe maaki tawno ɓe heɓunu tamde sarhi al asri fande woneno ɗe ɓuuluɓe kono hayde heɓi tamde sarhi kama aɓa tagalngol ɗum hakke ko fimago gollongo yomin hara yettala subhanahu wa ta'ala en yewti fiiɓe hajjiyankoɓe yowɓe ɗi nemaji eɓe ardi e muɗum yoɓe rento e arugol bonnita ɗum ɗo yoɓe rento e hajjirgol yimɓe baraɗino e muɗum ɓiɗe yande jama ɓe yaali hajju ɓen kadi wiɗen noon toɓɓe ɗen fellere pecce ɗiɗi ko nema honɗum ɓe mari haɗe kawum tiɗɗo an juɗɗo wono allahu subhanahu wa ta'ala teddiniri hajjiyanko ɓen hajjoyɓe ko suudu allah hormanteeli
ko wannon an kadi Allah subhanahu wa ta'ala teddindiri onon ɓe yaali ɓe nemaji ko wona ɗum ɗo ko wona ɗum ɗo no jeeya koɓe weltinira laawol kisal ko laawol peewal e nemaji dewal kamɓe luttuɓeɓen ɓe ngaaɗen ficcugol ñalaade hajji ɗen sappo donki on kamɓe kadi heɓiɗin baraji ga hoorugol sabu ñallal gootal mo hooringal mbaɗi baraji hoorɗo lesdi ɗi ko wan noon ara ñalaade mawnude ka Allah hewti ñalaade sappo donki ko wan noon kadi kamɓe ɓe yaali ɓen ɓe heɓi ñalaade arafa hoorugolle ñalaade hafaronayde bakkatu mo hoorino hafande bakkatu duuɓi ɗiɗi ɓe heɓi ɗum ɗo ko wan noon kadi feƴƴi e maɓɓe ñalaade boragol ngol kamɓe kadi refti jokkiti e maɓɓe kadi ayamu tashrik sappo e goo sappo e ɗi sappo e tati donkimo ɓe ñaami ɓe yari ɓe jaddiki inde Allah subhanahu wa ta'ala ɓe yetti Allah ɓe jarnimo e dow ko Allah siɓe kon hakke ko jarta gongol mawni ala ko neɗɗo foddi e weltorogol hewti cugude e moƴƴere nde Allah jonni ko ala heɓugol ɓure habranede bakkatu heɓugol ɓure teddineede ka Allah heɓugol ɓure ɓattineede ka Allah ala ko neɗɗo haani weltorde ɓuri ɗum ɗo sabu Allah wi qul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa hayrum mimma yajmaun yeetoɓe an Muhammad ko sabu ɓural Allah ngen e yurmeede makko nden ko sabu ɗum ɓe haani weltorde ko ɗum ɓuri moƴƴude ɗi ko ɓe noɓata kon haray enen ɓe yaali hajji ɓen hayno teddugol ngo Allah teddini jama o welo welo wonande ɓe taweede sappo ñala donkimi huuru goɗɗe baraji ɗi ara ñala e tedde ka Allah hewti ɓeeɗo ko wan noon kadi hoorugol ñande arafa ñallal gooto hafarno e bakkar ko duuɓi ɗiɗi hajjankoɓe hoorata ñande arafa ko wan noon kadi jokkude ko ayamu tashrik o ɓe ñaama ɓe yara ɓe janto inde Allah ɓe yetta Allah ɓe jarnamo e dow ko hattitiɓe kon ko honɗum no haani weltorde neɗɗo ɓuri ɗum ɗo nemaji o nenini ɓee to o yurmama kadi o nenimma soko ɗi nemaji ɗo wallahi Allah ko lumɗe moyiɗe ko ɗum waɗi kam ko tigo wi hadis selluɗo inna rahmati sofkata ghadabi e birewa galabata ala ghadabi min ko yurmeden nden fuuli tikkere an nden ma ko yurmeden nden adi tikkere an nden ko ɗum so wi yeetoɓe a Muhammadu sallallahu sallam ko ɓural Allah ga yurmede nden ko sabu ɗum ɓe haali weltorde iɗi moɓugo ko wala ko mawɓe ɗum ɗo ɓuri moƴƴude haray alaa ko haana weltorde ɓuri ɗum ɗo ɓe haani ɓeyditoɓe yettugol Allah e jarlugol mo e sowindirgol golle moƴƴe wano Allah wiiri no imalu ala Daawuda shukra wa qaylan min ibadi shakur golle ono yimɓe annabi Daawud ko jarnaɓe e kadi gollen jooni jarna ɗen sukkinen golleji ɗin hande kadi koyen duuma e ɗoftal Allah subhanahu wa taala eɗen kadi waɗe gurdam men ɗam fi Allah gurdam kesal ba sabu Allah tigi o wi ko deftere makko qul inna salati wa nuski wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin andande kadi julde an nden e kirse an nden e gurdal ganduɗa nge maye kadi kadi Allah subhanahu wa taala waɗi kirse ɗen nge wattana wiya Ali ibn Abi Talib fi hadith fi Muslim wongaɗo maaki la'ana Allahu man zabaha li ghayri llah Allah hudi kala hissammo tenati Allah hiisi wa la'ana Allahu man ghayyara manara al ard Allah hudi kala saltude ɓorno ene ko watta weere moƴƴa ɗum haray ko gooto kala e men yo wonu
e golle makko moƴƴire yimɓe annda hiblanima ɗen fii muɗum yowɓe hajjuɓe ngarti e heɓranko ɓe muuɗi e hefraneɗe bakkaɗi yimɓe prépare gurdam sifa hakkude maɓɓe e allahne kadi ɓe yaari ɗen kamɓe kadi yimɓe waɗu gurdam kessan sabudima radio allah suni ɓe ɗoɗen haray ɓe timmina golle maɓɓe ɗen golle moƴƴe toujours ɓe weltoro ko allah nemdi ɓe gonge muɗum haray ko ɗum ɗo maɓɓe inchallahu ko yewde fi hajji on ɗo acce nganndugal fete no woodi ko lande ɗon landuɓe siɗe nganndi jamde sen annda haɗa docteur ɗo wuri inchallah ɓe hewtede yewtede jam ko landuɗe aɗa dama ko haɗa inchallah ko docteur omo ɗo wuri woni yontere hannde haɗa kala ko min ɗemɗa ɓenno mi hewtere inchallahu yo allah tongal fof allah ɓoyinnen hakkude meɗen aɗa waydara ɗon haɓɓude jama wassalamu aleykum lanndaro nangal wallahi mi annda aɓe ɗum inchallah landa timmal ngal on tigi no mari droit waji arde ko sunna nelaɗo sallallah sallam moccitoto ɗum yimɓe moccitoto jeeyamo ɗum fatiya yo ni ko moccitore kadi seeɗo arfi fatiya yo ni ko moccitore mi jeeya muɗum haydi ko goɗɗo yoroyɗa kadi nawgo brawni allah ma fi en tasfafi la sifa illa sifauka a sifa jawade sakma ɗiɗo no woodi moƴƴo no ma ɗiɗɗi ko jungo waɗa ka woni muɗi ɗon jangga bisimillahi laabi tati aray ɗum kamɗum wawdi no waɗa fi ɗum ɗo inchallah kabbiri ka sunnade laabi sallllahu alayhi wa sallam wallahu alam haray ɗon haɗa o yaafoto nde holliri noon ɗo ɗen neɗɗo on o waɗi juma ko ñaamgon ko mustama ɗon o wi bisimillahi laabi tati o sakkitora wiwgol o inna bisimillahi bisimillahi bisimillah o inna audu billahi wa qudrati min charri ma ajidu wa uhadir haɗa inchallah e hoore yaqin allahu subahanahu wa kanko on tellinowo e allah subahanahu wa taala e kanko on tellinowo yo allah o sellimu allah o sellinamo inchallah nam haray ko tadmi ko mi anndi ko mi faminike aɗay ko ɗum sonnaade si tawi ɗo wondi e ella mo allah taɓintini e makko yaako holno dewe goo aɗay tawi ella on iwi ka alansara par ce que alansara e fanano kati waktu o juula e fana on o juula alansara o wan noon kadi to o laaɓi ka geeƴe o juula e futuro o juula e geeƴe ko ni membre landal ngal wallahu alam alo nam mi torki allah subahanahu wa taala yo allah hisingo hokko jooɗi laaɓi dagani gaggini artaɓe gam moƴƴere hokkano fen wondire ɗemire moɗon ñara mi torki allah subahana taala taɗintin gonka yo allah waɗon dinnganoɓe ɗo diina kan yo allah waɗen saabu ɓe diina kan hewtori andona toon kadi ya rabbi aray komi anndi ko wallahu alam ko wonti jogi suturo on ɗo ma tewa nayi janngo tawoyayno o yoɓa suturo on ɗo o lattake ƴon wallahu alam jofto ɓuure ari deni ke yonto hannde ɓe ɓuura fesitude kono wondi ko yoɓi suturo on ko habbo hayno yon ko hawrita ɗon ɓen kaɗum noon tawoyade mo yaakalle mo ñoodi ɗum wallah ko anndi ɗon ko yoɓu ɗon ɓen ko yejiti ɗum ɓe ɗo waɗa bakkatu rabbana la tuakhirna in nasina aw akhtana wallahu alam ko ɗum mi wi noon ɗi jogiita sutoro watta ɗon ndeeje on wallahu alam ko ɗum mi jaabi on ɗo min ni a yoɓe sutoro on watta kadi geeƴe on ɗum jaabi wallahu alam docteur wuuri en seni ko yontere hannde ɓe fewjita e landiɗon ɓe kadi inchallah ɗum ko barakallah fik
waaleykum salam waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh magfiratu laawol kisal ko alhamdulillah laawol noon tan peewal ni e jam ɓantal non non ko mi andi ko nge bindi ɗin no wate no sella inchallah wallahu alam bokki ɗum waɗi ɓe yaajino e moƴƴa kono no wate ɗum no watela sa watanaade mo haanaɗo watanede muɗum on no watantake o watanede on ɗon noon si tawi o diri joƴi a wawa tan diremake no faldireɗa noon ko rew suuɗo ɗon moƴƴo mo ardino ɗon wonamino pision taƴƴine komo ko moƴƴo o ardenimo kanko o bonnoyi o nanguitide siɗo o nanguite saaka kanko nanguitete on noon ko tañƴinaare ko feeñi kon jikku ɗon mo ardin ɗon mo yeeso ɗo hol lawno waɗi ɗo wondi bakkate nde ɗum ɗon noon wallahu alam waaleykum salam wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh magfiratu jeri Allah Allah joɗen fadle tan on non nayi o jiɗiɗi ɗine mo jiɗina ko yaali ɗum haray ko adi kon taw julde nden taw juulugol heɓa 10 welaafu aɗa maaki goɗɗo ɗo juula duuɓi 50 aɗa heɓa dande woɗɗo defaano ko ɓeɗu kulol andal ngol no woniri on tigi wo ko ɓeɗu ɗum heɓata balaade jooni noon tumago tawa yonti waɗi fisji wonɗi arde e makko nder julde ko naafiilaaji ɗum heddintinta so heeɓi ka julde oɗo 5 sur 10 so kay nafa yeɓaɗa en ɗa ɓe woddoya julɓe ɗen haray naafde ɗin koye naato 4 avant fana 2 ɓawto fana 2 ɓawto futuro 2 ɓawto jeeƴe e 2 avant subakanko ɗiɗo tilmi ƴeeme avant fana ka faala juuɗa e 2 kalmeɗi kala sa faka jokkidira nayi kala so taɓi ɗe sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hare hanaka accite hare dewal ngal makko allah fa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rew joomma ha tuma mayde nden tawma e mum on tigi nayo acciti few koyo duumo e muɗum allah wiyata mo waɗi ɗum mi waɗnaymo ɗum o firtaade walillahi lmasalul ala allah wona firtomo aade kadi julde nden kadi ko nde ɗo woni golle julɗo o ndeɗo makanayno bilal arihna bisala footino yimmel julde nden julde no mawni ka julɗo o julde no hiddi ibnu qayyim al-jawzi rahimahullah ma addi issa fi neɗɗo goto wonnoɗo juulude ko waɗɗon sujuudi juulire nden fetti ɓe ka marché ɓe nani kone fetti ko ɓe jogii ɓe ari ɓe poosɗe tugal ɗen ndaso yalade goɗɗo kanko mo ndertohimo sujji
ɓawo gayni o salmini o lamdi koriƴam ɗumi juuɗono yali a annda o wi wallahi mi anndani hakke ko ɓerde makko ne wonno e allah subahanahu wa taala ɗum duwa juulowo na yo acciɗo few naafino ko ɗum heddinirte jonɗe ɗen wona kadi ya mantor ɗum ɗon wonde si a juuli a hoori a jakki aga gañite laysa bisaa'ati su'idu walakinna bisaada ata'u وليس بالشقاوة أصل وليس ليس بمعصية الشقو ولكن بالشقاوة أصل وناسب الأفكار من مالرا وتم كدوري ماليدو وتم دفتي وإذا الأفكار جوكي دوانغال كوي مان ماليدو هنا مؤكدي هرنا مان أنجل مالداني جيدي مون هذا كواتم إلى مودي كوي دوما يبودو وقرآن يانا جمع o resɗale jaɓa o sukkiri duwawuji ko ɗum yandi wallahu alam on memuɗanira memandego golle maɗe fi kanto menede yono yam allah no fuɗɗima allah ko ɓerne sum tawi omaru lunninoode o wi mi lunnakima fi a nafa e maano mi lundina ko fi ɗelaɗal ngo lunnike ma tan mi leydi ɗelaɗal ngo bas sa heddi toon ɗum jungo yoni wona ya ɓiƴo soñdia toon ɗen barmina yidde ci ɗum ɗon fi a foppakine ɗum wallajima on boni mane siɗi tan fakoma golle si kantuma inchallah yoma fiyama wallahu alam joni accen donnoɗo joni donne landal gokal feti ɓa duktore no senoyade ne suusa wolu koɗo kammo ko amen senoy to joni inchallah kamɓe ɓe jabatalaɓe ɗe joni ɓe donnon gokal feti yakodire to inchallah nde wawi dara e ɗo hara mbiɗa hiwro kamɓe koɓe fof ka laamu kisal ɓe tanike ɓe wonɓe yeeso men ɗoɗe cheikh isa wonɓe yanganade diina kan gaɗe cheikh julde en dariɓe kala kan tawata diina kan no woni diina kan ɓe nder leydi ndin eɓe naɓude no jama heɓre nafa ɓe précialle la ɓeydanɓe baranɗi kamɓe kadi hokkuɓe ko lonɗonoɓe ko yangano diina kan e précialle fof e lamoɓe en ka aljanna fille ko seɗɗa abla gaɗe allah subahana alhamdulillah ɓe wini sobacar ɗo ɗonma wasama aleykum alay jama fof ɓe salama e fota ko ina seeɗa ide allah subhanahu wa taala o naffir en oɗo waɗen nema ɗum ceerno goto wi fa inna hayra ma tana wa sammara lahu lfata ma fihi nafun lil wara ɓuri moƴƴande neɗɗo on fof ko o ñoranto kon koko tawata hara nafoore tagu ngun fof hino tawa e on ko o ñorani on haray koko ɓeɗo wakkilani en yo allah subhanahu wa taala waɗan ɓe joddi aljanna enen kadi yo allahu on nafiri en ko wonɗen nande ko karamo ko men ɓe giɗen tura allah subhanahu wa taala yo ɓeydan ɓe ƴellal heɓano ɓe nafira en ɓe nafira islam o ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
inchallah. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.